kwithiwa indi mate ukwata justice undu uvainde undu violate thanga the standard yandikitwe police bosses mainde na kuthauka ithau ikitwa PR games na indi emewetu undu akwithiwa ila maundu mathuku mainde na kana maofisa alange ndini wa usesei ona kwithiwa moneka ndini wa CCTV nimethitwe maimabitha na makai makuweta amasietwa mo nundu wa kwithiwa maikwenda mayesa kwikumbilwa ni mathina me ndini wa muvea umwe na ende kwituka kana maundwa ni maendeye kwitungilila nundu ngalikoni cia kuya nandi nitunonie andu amwe kana anake amala manathauka ithau ya pool na mabu wa muno ngalikoni cia kuya othaya no tunonie mundui Gachagua akivithukiwa kanisani na maundu asu metrika maendeyo ona kwitungilila endo kwatuka na Senator Samson Cherargei tola muti inspector wa General Police mundu Douglas Kanja nundu wa kwithiwa ena rogue officers na indi kana maofisa mate kuthuku mundu violate na mate etikilie indi mavo asu numethila ithanguni ya kana ya the standard na indi tunamba kuma mavoni asuba mundu kwitwa Suba Churchill ulani Kenya National Civil Society Center Executive Director sia kana cases isu nisiende muno kana nisiende kukusiwa bande ya Kenya maundu makuwadho kana shooting methitwe me too common kana ende mayikwa kwa kila muthana kumaanisha kana police brutality kana maundu ama police kwendea na kuthinia enende mendea munango na ndu ithila pai mundu ukukwatikana akatwika oni wawikie kina nundu akwithwa me kana mabithana na kiu kituma ende ala affected kana ile maybe ala mathiwe kana mavithukiwa ende mairemain be mundu utatona kumatetea rosi ya ithango ya keli ni mavo makonetie maundu ma uiti nitukuona mundu CS Aden Aduale akunetwa bisa wake bauna kukandikwa 19.8 billion niso indi si kwendeka nikenda imine maundu maternity na primary health care vande ya Kenya na indi CS ni waunya ukanyo Asia kethe baba ina close funding isu kana mbesa isu si kwatikana nibe kwithiwa indi bena threats kana mathayo ma enendi na muno mwaitu na newborns nimekwithiwa ende bena mathina na ende pia cia crisis isu ne kituma ende masibitali methiwa mena limited services na ende mauvwasu methanguni ya kelo ithanguni oyo ya kele bena maofisa ma polisi ende alama kwatie mabuti 12 kuma kali makuya Tana River na ende kwitwika kana Coast Regional Police Commander mundu Ali Nuno ne waise kana kukwatikana kwa mabuti ya su nila effort yithiwe ikikwa ni maofisa mausesei na kiu kikatuma ende maundu mausesei maila ngalikoni su ya Coast Region na ende ni wikithisi andu asu kana mugo nukwithwa ukitinika undu violate mavoa na anenie ila meumbanite na atongo ya mausesei ando kana stakeholders na pia enende ngalikoni cia cost kumatungia muvea nundu wangu atanyo ila methitu maitwa yesia kuikiria kana kisio kiu ni chaila maundu ni makonetio usesei kuya ngalikoni cia Kajiado beno gukwitwa Kala Azar na ende sitwa yo humanity na kutwika kana aindi kala mameta ni black na ende Azar ni disease ko it's a black disease na ende jitwika kana wowosu ni wingi vye muno kuya ngalikoni cia Kajiado na kutuma kutia ndo asuma kala mena kiwoyo kinge muno and pia ni mawetete symptoms sio wowosu makasia kwinela high fever kana mundu akatwika tawina ndetemana kubiba kwingi muno kwina drastic weight loss mundu akasia kilo na ebinde kubi muno na bena severe anemia kana kwithio tena ndakame ya kuyana na ende ni fatal kana kwituka wowosu waema kusigwa kwebinda yasa ende ni uwa andu kwa mitukithangu ni akatatu bena mavo makonete aka alama mwako ya Saudi Arabia ende metwika kana ni mathina wa muno mwako ya Saudi Arabia amala maingi ni meka wa detention matetikiletwe kana inde makathima kaekalua ibinda yasa muno mayuthu kuma maendete uthukuma kindu chake ni mabuwa wa muno na inde kindu cha katatu nundu wa better racial abuse ukethia nime kubathulwa nwisi andu amwe ni andu ayu ala masiasia kikonde no kethila nime kuona andu asu maibone na langi na nundu wa kindu cha muthembosu inde maekala me abathule pia me penela medical neglect me awau
mainenga wae ndawa na kala mekala ku ya Saudi Arabia kana mauma kuumoka kuuthi ya Kenya mayinenia na ende bena Isabella Juma ula ni victim asia manaiyawa kana mayawa aka manele kasumbani kamwe kanini na cho no kimwe akasia amwe ona makoma akuye muomoni na ila mwaito kana akaya me bindane yo ya mwei ende ona nimethia maiko sasindo ta sanitary pads na ende maituma ma improvise kana me service sioni kenda ma survive ngalikoni isu Edhangu ni ya kana indi ni maovo makonete how kana undo rogue police officers maendeye na ku event kana kubetanga justice na indi netha ndikuelesia kana mabisa ma polisi mewete kana ilame kama kosa omo ene nimebwika ane ukethira nimatatea na ukethia mundu ndekwenda kwasia ninganya wikie na indi kiu kitwika ula affected kana mundu la wakitikiwa no thuku indi aiwa atona kutetheka ata muvo asu no methila ithanguni ya kana nethanguni ya katano ni muvo makonetie Mount Kenya kana kisio cha Mount Kenya na indi President William Ruto no tulilo muti nundu wa ila evithukia yato iwe kuye othaya na indi kuituka kana evithukia yeune yake ye musioni mwaito na siana na pia kuweto kuno munene kwi athaithi ala maendese uthaithi kanisani usu ithangu no yu ya katano Gachagua indi pia niwethiwe aikomania na kwa saka na mota opposition maisa kuteswa ni mavithukiasu masilikali na indi ndeiweka maendeye kukwata mbau uneni wa one term movement mena andwange ala ni Fred Matiang'i ulotulile muti silikali nundu wa kwithiwete unenga athaithi freedom ya kuthaitha kanisani na ende meku ya Gitugi market ngalikoni sia Gathioya na ende kutuka this time round nundu wa kila kinekekie matuko 28 oyu Gachagua na mawisa ma polisi nikenda maikithie muwe ni watinika pia Gachagua nake no tulile muti mundu president nundu wa kutata kuania votes kana kula sia Mount Kenya na indi pia pena Gachagua ni waise kanae pena Murang'a ula MP wa Murang'a kwetwa Betty Maina ni withitwe akinengana mbesa nikenda mavithukia aya matwaiwe na indi pia muno alama twaiwe kanisani na indi pia tukakana aenda esichu nunengetwe mobisa ma polisi mamo protect ila ukutwaisia maundu mathuku bandu bauwe na atongoi aingi pena mundu wa ipalida Kalonzo Musyoka wa PLP Martha Karua na JB Muturi na Kalonzo aisie kana the united opposition kana ngalikoni ya ulengwa tanio ya ulei yetu ni kwithiwa restore maundu ma order avanthe ya Kenya kana ya ulia maundu ma vanthe ya Kenya nebindane yukite ketho makosa usumbi makaikithia kana kisomo cha secondary na cha university ni free ainene osakwani ula wukite aise kana awetie youth inspired kana revolution election ayasa aikulia Kenya maikethiwe me intimidated kana maikethiwe maitele mangwa ni maundu ala maendeye vande ya Kenya nienda tusise kwa kubiku ya Northern Kenya na ende na kutuka kana kwina nzambingi muno na ende ono we former Marsabit governor kutuka kana nola wa webo pena 8 billion mailete kuelesia siaendie na ende kuituka kana mbesa isu sietete maukulio nundu wa kwithiwa mathina alandu mekwisila kana maundu asumanza ni bakunitwe ng'ombe sibo usingu na mbui kana indo ikwite nundu wanza na pia andu no maende na kwisila maundu ni makoneti nzambingi ende kuituka napo mbesa ila sianenganiwe 424 billion sianenganiwe ni county ya Mandera, Garissa, Wajir, Marsabit na Isiolo ta equitable share revenue kuma kwela kwe national treasury ende juma kona dekatha mbesu ni sia kwati we ni sia nenga ni we ando mekwa nanza idango ne ya muonza ende bena mwa makonete ila mbange neke kie na ende limo 26 ma konende ni wambange su atatu 13 maiitwa nange makadhimusi naende kutoka na ele ni mana kwiye ndende wambanga isu naende mana umite ila election sina ekuya sia kupet inatoya ngalikoni sia ilovi idhanguni oye ya muonza President William Ruto nene eyo kuya sokone wage komba no naise kanai no kunengane 200 billion sia kwaka 123
1,000 affordable homes na indi pia ayasa no kusovya 17 modern markets ngalikoni sia gikomba tusise katuliko monde nikendo ko kube tusise nawe dhangu ni ye ya The Daily Nation ya ndiki twata katuni ka dhangu ya The Standard kasoleto andu mabwa hata meko kita umwe ekite gloves siandikitwe Northeastern leaders no sungi ndekite kwanza na kinasa na yatu ndekite sati pia na kene wekite gloves na kasia truth always packs a punch no unge wa Northeastern Asia you are tribal okay bobo asume idhanguni ya section ya katuni ya dhangu ya The Standard kwa kubeto sisi na dhangu ya The Daily Nation na kwa udiwe dhangu ya wandikitwe grand cover up tisho kwa kube na inde na yewetete chumwa kimwe itina wa violent attack ila ina mukonisia former deputy president Muturi Rigathi Gachagua kanisani umwe kuya othaya kwituka kana ona kubikia omundu bai mundu nomwe uneki wa mbeni na silikale ni signal ye kwa sakana bai ina intention onemwe ya kumanda the planners ma violence eso na inde kwatuka kana by shifting kana kudhamisa investigation ya kila kinaende kuma kwa DCI kumetoa kwa IPOA mobisa asu measia officials of narrowed kana maise ebidhukia you the night organized na inde ya mami konanya na police misconduct probe na inde kana kumaanisha kana politicians kana ateti na goons ala mana konetwe and then we vidhukia you yupa yu ndo maende na kwika ateo kutia asuma na affected mateno ndo wa kwika idhanguni ye ya kele ende yambe kwandikito as president warns against politics in church eona kyo kanisani na numisi okanyo kwando la matwa idhoko na imena makanisani tusisi idhangu ya kele yandikito okay ni unuke wa mundu mokwelesia undo ende watumikie ebindani ya president Uhuru Kenyatta na oyu undo ya Kenya yende na kumutumia nikenda ekwate utethio idhanguni ya kana ende ni movo wasu ni nakwelesia ma cover up mundu Gachagua na attackers ama Gachagua na backers make my work free nundu wakwethe wa na utabia mthani wa iyo ana ina police officers make alama na ikithasia usesei wake chundu kana maundu maikatwaiwe undu matwaiwe kuya ngalikoni iya othaya na indi bia na timeline kana maundu ndu mwetwa tamekikie ibindani iyu mundu Gachagua una attack yawa Kituwa kanabe na meeting imwe atwaiwe kuya ilovi ni mawisa ma politicians matana wetwa masietwa mo na indi kukatuka naba na agang ila ya January 26 wala intelligence mawetie Rigathi Gachagua nukwethiwa akivisit ngalikoni sia othaya kindu cha kele maguni satu na police officers ni brief yawa undu maendete kwethiwa makika na pia transport ni organized makatwa ise kindu cha muthembosu na kindu cha katatu kwetwika kana attack occurs in carried yani attack isu yaekiwe yatwayewe matuko myongwele na Interior Cabinet Secretary Mundu Kipchumba Murkomen ni wasisia after incident isu ukunekeli no twayewe kumanike kila chende bena government loyalist na pia bloggers kwetuka kanae ni mapine ye kinduki masaga Gachagua niwe wa stage manager ye attack isu yake Inspector General wa police Mundu Kanja Aisye no ise kana no tumana investigation isu ikalate na Murkomen asiaka na matuko 28 ni wa asiaka na ni wa order ye investigation itwewe okay kwa kube manenganete ebithukia yo ya Gachagua undu ya bangitwe no ndu kwekekie na after kwekeka ende matambia ala ende mosiwe nikenda wikithia kila kindu ni chamanika undu kiendeye idhanguni ya muonza ende ni movo makonete President William Ruto tondo netha ndikutabia oneka kanisani na Asia onakuwa na political tensions maundu utati mabetangwe kanisani na aise kana ekanisa tibandu bakuthaukiwa na ende aikulia ayase kana mubia wosesei no kuthuku maundu wailete kuikithia kana ende maundu ma osesei ni matwaivya kanisani na ya muthia
ende ni mabo makonete IEBC kuituka kana kwina gap funding gap ya 22 billion shillings na kuituka kana mbesa isu sema kunenganwe ni ku risk credibility ya election ila sio kitanundwa kwithwa pena maundu fulani mailite kwithwa maketwa igwata voter education pena ku sindu ila sio kwithwa itumeka kana miyole itumeka ndeni wa kutwaisa usakwani ivande ya Kenya tusisie katuni kaithango ye ya the Daily Nation kasoletwe mundu mwe indi na satine yake bakandikwa wastage na kwete kisiko na kisiko kiuki leu na mesani yake pene sani pia yona leu ngaliko ni yenge ebe mundu ukwete a fork na fork isu atabete weka nini na yake tengobia yandikitwe development na fork na yana kabyo atabete kanini development ina a smaller share than unge wekete angwesu yandikitwe wastage na ende musaisa mwendwa usuni wa muthia wa ukunikili wa ithango tusiokethete mwendoni wa saile na ende tina mweni na tugatina nanisia maundu ma SK kana Agricultural Show of Kenya tuithatina chairman na ende atotavie ile ngeye yekiwe ata ni mendi yondo yekiwe mabangi tata mwaka nao alama ile takwithiwa makilika nthini wa show isu ibangetwe mweni wa June ndukathivasa nye ni tawa Carolina mweni